molbu i preklinjemo da se bolnici u Banja Luci omogući dostavljanje potrebnih medicinskih sredstava. Zar smrt 12 nedužne dece u inkubatorima i 4 bolesnika zbog nemogućnosti dijalize ne vapi u Bogu, pozivajući savest ljudskih bića na milosrđe i čovečnost, pita srpski patrijarh i dalje kaže: mogu li bilo koji razlozi Organizacije Ujedinjenih nacija dozvoliti da gleda kako umiru nevina deca i nedužni bolesnici bilo kojeg naroda, pored spremljenih lekova za koje se ne daje dozvola da im se dostave? U drugom pismu patrijarh govori o tragediji pravoslavnih Srba u mirnom selu Gradini kod Konjica u Severnoj Hercegovini. Njih su jake snage katolika Hrvata i muslimana opkolile, potisnule seosku odbranu, palići kuće i ubijajući i žene i decu na koje su naišli u skloništima. U području opštine Konjic 18 srpskih sela je popaljeno i više ne postoje, a od naroda, što nije pobijeno, odvedeno je u logore. Ističe se u pismu srpskog patrijarha Pavla, koji upozorava da bi jedna međunarodna humanitarna organizacija lako mogla da ustanovi svu tragediju srpskog naroda. Istovremeno srpski patrijarh gospodin Pavle dalje navodi: saosećamo i iskreno žalimo isto tako i stradanja Hrvata i muslimana u tim krajevima, te vas molimo da učinite sve što je moguće da opšte nesreće i zatiranje bilo koga naroda prestane, da dođe do prekida oružanih sukoba i nastave sporovi da se rešavaju pravedno i mirnim pregovorima, ističe se u pismu gospodina Pavla međunarodnim institucijama.